alin kiti. Ñañay allin suka imaynalla kashanki. Allillanmi kashani. Kay pichu chayaramuyankita. Chayaramunanki. Llank'asqa yaykunata q'ipiykuspa Congresopi raqchakunaman qhawarichinayku. Usta ñañay. Hayk'aqtaq chayamurankichiri. Chayamayku qayna p'unchay ishkay p'unchay ñantari. Hace 2 días que están acá, han arribado y han venido a visitarnos a todos los citadinos de Lima. Usa ñañay. Y makunatata kuguqare. Parkamurani nuqa anata chayna pisunkuman churaynanku pasadisukunata y señorita kunaq Charlie uyuykunapaq kunkanku estudikunanku qanchaykunata aparimurani. Kayri hayk'ataq chaninchari. Hayk'an. Kaychapi prishchan churaykani. Chaypi. Pasian pachak kaysunka. Usa ñañay chaynallachu kay chaninchasqa kashan. Summa qhawaya. Larkisunki. Kaynata Nishu tamaño testigo pamana pasig llaqtaman kunchutaq aqnallata nuqaypa aparisqa. Usa ñañay. Kunamin arukusun rantinakuyukuchikpa. Vamos a hacerles la invitación para que puedan concurrir a comprar estos bellos tejidos incas de la provincia de Calca, distrito de Pisac, de la comunidad Tacaca, de la comunidad de Tacaca. Usa ñañay. Kay makiwata na chikunata ruwarimuyku maytu kunapaq. Kaymantaqqa uspachakunata cuadernocha apaykunapaq ima documentocha waqaychaykunapaq sichaykunapaq. Chaynachata sumaqta a ver kaykunata ruwankichis. Chaynachakunata. Chay maquillapichu kayta ruwankichis. Solo trabajan con la mano. Maquillaykuwan llank'ayku awayku. Kaykuna imanintaqri kaytaqtiri. Kayqa paysajiku abueliykuman pacha kayqa pumakillu. Imataq chayninri. Pumakillun chayta awayku baychina anakunapaq awayniykupi chayman churayku. Esta es una forma de la escritura inca kuna kayna qillqanchu kay. Qillqasqan. Ruwasqaku paykunaqa dibujasqaku anchina mantakunapi dibujasqaku munay figura geométricakunata anchita nuqayku sigisqa asnata awakushayku. Kayri imanintaqri. Kayniyku lipallay kay kajashniyku ikayku. Ika. Kaykunari. Kaychakunataqmi significa quchaykumanta. Cocha. Olas del mar nisqankumanta cocha. Estas significan las olas de los lagos o los mares, que también podrían ser los ríos. Animales. Estas son las gaviotas del mar. Chaykunachu kashan. Kaychakunata ruwakuyku, kaychakunata monedero chakunata qulqinchis waqaychanapaq ch'uspachata. Kay bolsachakunata ruwakuytaqmi chumpi. Chaywan wataykusaqqa kallpapas kallpa kanapaq. Chay chumpikunari ima colorkunapipas kashantaqri. Ima limpipi. Kaykuna kasha llapan. Chayllachu kunan apamusqayki. Solo ha traído en esta oportunidad esta faja que sirve para sujetarse el pantalón o las polleras para que de esa manera no puedan inclusive sufrir de la hernia estomacal o inguinal. Kusa ñañay sumaqta maqanqa allintari maykunki tupananchik kamaya utiramos aqlanta.